ihinda na rugono rwa mino ruria rukwambiria kuonanwa ntariki 16 cia Disemba aria Alliance Francaise Nairobi kwambiria thaa 11 mwanka 3 cia ugoro gutonya ni 2,500 ake 1,000 kiri aritwa na 2,500 kiri VIP. Kwa Arnul Electricals noona into vya stima vya mithemba yonthe: low voltage, medium voltage, high voltage, extra high voltage. Vya mung'anaji wa stima jwa single phase kana 3 phase. Noona generator cia single phase kana 3 phase, motor cia single phase kana 3 phase, cables cia class kia gorota, East African cables, Coast cables, ASL cables na inge inyingi. No kuonekia pipes ta metro pipes, circular boxes, couplers na inge inyingi. Mataa ya kirasi kia gorota, LED, downlighters, full and half moon na inge inyingi. Kodrongi ya star, switch enjera imwe, switch enjera ijere, intermediate switch na inge inyingi. No kuonekia pumps cia roje, machine cia gukama, fridge, batteries, machine cia kuhura nguo, mariko ja kuruga, dispenser na into binge bionthe bira bitumaira stima. Aja nio kwa Arnul Electricals na hivyo kukaribisha bwinde. Tuko na vitu original za bei nafuu kwa kila customer. Kwa Arnul Electricals turiaja nonto bwaku. All I do is win. I wake up, I win. I close my eyes and I win. We got an emergency, girlfriend. Keep up with me, come on, let's go. Keep winning till the world stops spinning. Independent women, come on, now let's get it. I'ma keep winning till the world stops. Wow, you look great. Did you just come from the salon? Darling Abuja, braids that stay salon fresh no matter what. Chukuri ya St. Agnes Marega turi Marega mairi kuma tauni ya Mikindori barabara nene ya Meru kuelekera Mikindori. St. Agnes ni chukuru ireto ngari ya kimathomo aja kaunti ya Meru na Kenya ngima. Nande turi na kiguni kiregwe mochari uturi ochurage na mwana okuwa kathomera. St. Agnes tulitana mathomo ja Kichungu, Kiswahili, Mathabu, Social Studies, CRE na Kenya mathomo ja kompyuta. Koro kineto kinyaniti Kenya kireo kinyaniro bwa mutarajo mwero jwa CBC. Chukuri ya tuturi na aritoba boarding na discourse alimo ba kuungana na bari na utia bwa igorongo gene yao ya uritani. St. Agnes tunadairia gana antoa marete kwa Anna Beto konogo kadhira bate irachine. Kirego tigira anebo kinya chukuru dha ilio nituza watu na mbachi ya kubakamata na kubania ogoro. Intake kana ujukania bwa January 2023 kire kirasi kia PP1 mwaka klasi kia mugwanjano bwetete na mbere. My name is Melvin Kirim, a candidate in St. Agnes School Marega. I aspire to be a doctor and I welcome you all to my school. Ikinye wegwatere kanya kureo rikana marije tu nija kuganira mubuko jwaku kumenya mantu nkoro kiturungie chukuru kano turungie thimugo kurukira 0725977144. St. Agnes School Marega, my education, my life, my Karibu sana Kairi Muritheria wa Meru TV. Nyuma ya kumagaruka hanini tukwinambere kwigwa twishokagira Kairi kengo twinambere kwigwa tukiaranagiria na twinambere kwigwa tukiaragiria mantu mwanya maramerere tumakinambere kwa makiro magira mbeo mbithi ni munoka gitania kana nkuria kiuria nchamba nkuria kiuria ndauria kirite bibiromba wa bia ome ya chukuru
biethagwo bigĩteithagia ta mũritũ kana biethagwo bigĩteithagia ta comrades? Ndeni ya Tharaka, Tharaka as a constituency, yukuwa kwĩna kĩama kĩa njĩrue na arutwa araga tene egitalia our able youth na mutongolia wetu tuanete muno kina Paul Mugambi ola alombete ya senator. We respect so much. Bambirie gete getawa Tharaka University Student Association, lakini bajile bakiongela college bagita Tharaka Universities and the Colleges Student Association takiake gwito TUCSA na TUCSA ukadhungiri in the cabinet ofai kugoli in leadership for 3 years taende to the Tawande election ya TUCSA kaele on the 29 of December ala chukuru ya Tharaka Boys High School. Itugwa tuni tibingi mwanya kuna gitegia chairman tukaya gitekia tugwa tuna organizing secretary secretary general tugwa tuna finance tugwa tuna technical representatives then tukaya wandi representatives wandi representative kiri Tharaka ina wandi 5 kuna Tharaka kuna Chakariga kuna Nkondi Gatunga na Mukodhima. Inicho wandila and every wand nifai kwa ina representative oraka represent yanto ba wandi yake na according to constitution ya these nini aim ya kiama hiki kule funds gefanda wa MP na MP yo adhungele babewa 0.5 million pa big paia lakini awaevo mpiora dhungele na ameongele ya kinya 0.7 and we thank him so much. He cannot to expect in the next election kinyaka dhungela sirotinu ni gavana of which wale to support him no atokene mono nonto kutongela 200,000 si kitu mdogo na still na fundaga elections na luga magira na facilitate bus ballot papers we thank our MP ende kenon to kuona mbesa ila isivi ya arutaba kayori ya basale mbesa ila trope ya garutaba ikothoma nacio Tharaka toba Tharaka bena roana rugi na ruthom yani ruwe na interest ya kithomo lakini kona muchari atikwe bomba so mbecha ino icho chithie igatetheria rona rora at least ko make sure mwana ra kurutha mbio akarutha kigerio so I think aguno TUCSA tu edingithagiria kidogo na ituko maybe atongoria babetha wa bathuritwo kana bwarutha ithurano bukithurwa atongoria baibe kwigantuko bona kana nini ya TUCSA etienda ene pelol gutwika nontu kuthongela in the ballot ya gutwika linda kile TUCSA gutwika kwina the amount that ufaikuliwa na atongoria baba batethagiria ku atongoria baba batethagiria and now allocating of these basales to comrades nontu le abuga pewa that amount but you born those who have applied bobagele those amount bobate just to equivalent ya otethelia youth okay bwega nchamba kirego utongoria bobo ithiretwo buri gukagitania ka ntikomenya no wetheretwe mutongoria wenu lakini kidogo tu utongoria bobo ithiretwo gukariata in terms of bora betheretwe bakiga mbeca ino kiri comrades babetheretwe bagitongoria utongore bwa buri kukagitania kambere tutiarutha election yo tukweria kurutha bwetheretwe gukariata bwana Farnas utongore bwa bwa nini mbere mbambuge TUCSA iriyo nuntu bwa kunacha leadership skills cha youths na erudito inacha leadership skills cha youth babeto youth babe opportunity cha contest ite ibima ya na kaita kaka ngito athuria tongoria tabapa ite baadhi to represent kwa ina mvuzano lakini baadhurirwe
atongoria baba tuthurite taino ntigwitia kana ibarutire bantu maba baraba maugite nto meba campaign na watu wona i campaign na kongi ibayo wena manifesto ciao na kulingana na manifesto era ba pedera tari alitoa bitaba tatimiza manifesto ira ikwa kwina the executive part na ikwa kwina the one labs baba ku represent world na kija kuona mbino kagitakara cia umire ikwale na nini nontu wana ukaya kuona one reps baba ku represent ato ni baba na mea utimba baba ku represent once batale okaita ku ninu kigae wakagita kagita karakange na ucho beto kuona mbia uko one reps atiri kwa mbia ira utibombira mtu uyu chairman akamenya mtu marimanti once ugutuko goti one rep wa marimanti atiri kwa kumanisha mbia ino itaga kwa kulingana bwachi abaterwe kumanisha kuri antu bapero mbia paingi kana banono kakwe mtu awatire mbia na kwa naikwa na issue mbingi mono check kuandika fake and what review kwenda nda entries a check na some na winto bingi koku atongoria babo lenda kumbira no bewe mbecha na bakaliambia chienu itenthingatire bwega ichi no achiriwe mbuga uguno mbuga no achiriwe cio ichienda uthingatire bwega na antu bano lakini bwega bwa MP wetu mathingatagira kona mbia ino cia ndapeania mbiga naona na mbia cia tumika na timbia mbigi nacho no tumeka kiwete nya tuko 1+2+3 na tuko na madhabu mambia ibwega kiri bado kiri mantu mama koneni na mbechino chia tuksa atongole baba bia nambre kwa ba kiromba kura bonde in case tuge mutongolia kwewa agete ya chukurukana kwewa kiwatikana na mawachamana na tuire kwa thukagirwo maybe ole the leader maybe wa nuthuritwe na kuwatikana na mawachamana gakurutha wa by elections kairi kana nata ukarikaga kila kiama nuige sheria cia kyo bona faminas tamutongoria kwa kuna vote of no confident atongoria wenzako bakona batio gwitiria manyo timana barutana mawira they can call you out and ibutu kawaida wagu lakini mwankagu tutie mbaro nokomanya baba inyagirwa mono iba mawandi labs baba na ankona kiteku kinyang kromba ndio thaino kia tuksa malimanti one representative but in brief cabinet diete kuthongera kwanere ngetia yari mono nonto manyawa kalenti chairman tumwita bwana master a former graduate of Embu University, a big friend of mine to share most of the ideas ikenon tunkona even these now cabinet kadongera bonde baba koromba itedhaino otire wenkonaga aside kana au gantiru tagura na mtu mona na mono kire gite ku koromba nontu watwera no koromba gite kinyago imbiyo nontu kwena maybe comrade aturaithete kagite aniaka arengeenda kumenya nanda kena kwariri aturubira ata maybe ekewe kiruthaga gite kiyaku maybe iwera na buru kugomba kwokiraga vijana the comrades bakonenkere kura ukabatetheria kurutha kana ukabaruthira miaka bwana faminas mpia kuthongera na tuongere mbesa ino cia tuksa and we are very happy of him na itugwitigia next election ya thongera governor nonto we believe in him na tukamu support fully nonto our current governor na kuthiria ta miaka 10 nkomia gatongera kinya chingi kuruki ende intelligence ya ko bona faminas kaya nonto mbie bakandingira kura nonto na chore bakwa kunenkera sure bagampa kura tofaimbere buru korobembia robbing of funds at least no kinyano to face governor tokamwira Tharaka menya otebu gutwika governor gatoperia mbia cia gutethia kiama kia Tharaka nonto tigia county menyaga ikundi tari ikundi bia bikaromba msanda ke governor kapa fund tira simo begiwa mara yame uibachuka kaibeka ngamongo kaiba Tharaka ende muya kwake comrade kiambo ko ba promise to try our best korobe funds
cha kuongera the 0.7 MP at least kinyega kinya a million or so kuensure kila comrade ule malimante wade dela aga apply basali ayasua himolo akawa tambasali ligandres obabo ko bagana etimbeta menya kwa wena rwana ruingi ule muchiari bona Faminas otiuga kamwana kainga kundio churuna ikombe kyake nene akanga ikirengira sini tiboyaga waya goka kira kionekana tuigana na rui itugane na rui twinde kira muntu acho menya ukonaga gega kombe ni urumana chiko gekera mtu njarani go waburaka kana bwinde bugachona lakini tiguga kampe oyo na mururu ojo mutaire mekeberi wega kiri wonchamba kwina mantu gatwariri mantu makonene na vijana waba kagita kaingi tuonaga ana baingi bakuthi campus na barari maybe ana bego keveria Faminas arari pastor kanjani yago akuthinara campus agutwite munywi bangi agutwika no agutongoreria migomo agutwika noe imbiyo yethagwa yena thina na mbembithi kagita karaba thinara campus nyogo wambomba kuga mbembithi by campus but western culture ito ya culture chieto twakinya nara town nara mbio tukambia kubukia culture chia antu baba naranja twakukia culture chia antu baba anja no akona twambira kudatako like okona kwena antu bambira kubukia into other bad behaviors like kona antu bambira kama lesbians bang batike kutika gays like all those things imbi kinonto mtu ona takuruda in our villages no dire town no dire na campus chia nanja iro kambia kutantota tabira ende antu babu no ibyo kuona mtotaibu western culture neo ilithema anto barabambia kurento bila bitu kubyonte benya nethagirwa uri untu bwena oro sana kagita karamu ciari rutaniria go support mwana wake and then akithina arakithira noya gutongoreria migomo noya kozi dia bangi rimwe akwiwa ke watikana mantu ntaba imantu methagirwa mena oro sana kiri muciari mantu makone na utongore bwa macukuru muno nkurukiga tuwiwe tukera ino tudona kwina one friend of mine ariaga kumbira ntwithite na ariuga mburi atongoria bande na mburi imbiyo thia na mbere kwigua iri na thina kagita kara kaingi kuona gukuria kwa kwina ngwataniro na atongoria bacukuru gukurutha migomo imbiyo yithagirwa yina thina mu bukenyangia into bukenyangia bukenyangia facilities cia cukuru imbiyo yithagirwa yina thina imbiyo giragie kwigua kwina mibango yigitwe gati ya gukaranthi na atongoria baba na biwa atongoria ba litwa gwe bukianagiri nini ambere kosa migomo cukuru muno iwari umanite na election kana mismanagement ya cukuru kura cha cukuru itewache mchezo kuromba kura like was ntugu ndari na University of Mombasa tikino University of Mombasa bara na election ibrona na bara na strike ile umanite na migomo baringa kura litoa baringa kura wateka kwina kiama kira kienderetwe ichukuru na baba cukuru bara ende ona barutwa arutwa nabo nonto majority side itio feeble of course into mokona bakwambia kurutha strikes bakwambia kurutha into bingia bambia kupita cukuru but uko management ya cukuru igethinga tagira mitong ni ribaterwe aritaba tie kwethera bakigoma cukuru now and then okay boy sana thank you imathina mari kwa mari tobetha wabaye kurukagira muno cukuru nchamba imathina ntu kagito ketheria alitwa bakuina cukuru aciari maybe bakubatenire mamwe mathina mara alitwa complaints be wabaye kurukagira itamariko Faminas kinigo ki bura be experience life ya comrades menya ndi student ya Tharaka University a second year student at Tharaka University into kiambere kwegento ndajie kona ilasima gifacire comrade regardless of where you come from comrade must suffer nekyono ntugoni mbona life ya campus ni akuikolize tuga secondary ito ikoleza we uniform lakini tuajie kuikolize campus life
Faminas regardless of kutoka mwana na kwa ya fee chukuru comrade must suffer na ti suffer igana comrade akabuta yo yento kiambere no ale student comrade achana student otabuta yene kento kyano ni gikolaisaga regardless of your family status lazima no butira bai kwena mimdo ne ye trend teke ukethira first year akubiko liongera vadia evira akarere itebya shukuru kwa kevira umwera wa avire evira vadia mwera tuthia wa kwa nkurugira kima tuthia wa kwa nkaruga turi akothi kwa vadia evira amwera tiangure kamutu ambo yacho akamutu aya akiruma murugo athia ya ene kirubao kinyenyere kiandikitwe sunrise sunset ikeo korogana genkimo orejia kawa bire wa chimbura ende comrades betha wa bena mathina baile neiba kurukagira mantu maybe kire muciari wa turaithete kagitania ka narekagirie mwana wake wogu womba kumwira ata maybe mantu maigena kuria na mantu maigeni na utorobo campus niyo bomba kwira aciari na amici bomba kubwira bwegwa aditoba kiwa na iba kuinama tiko kwa meri iba kurara na yora ntugu imwe na ntugu ingi Laino economy ya etire ya rigara. We comrade ukathuka chirinya utumirite magana matano maybe you manage that week. Ukaethira magana matano mara wagura mutu magana mairi wagura gikingi tuge igana. At the end of the day magana matano tinto makugura comrade. Lakini achari betu namuchi betu rekeria na magana matano or something like na ukoya kona okay. Batu rekeria na mbia no tutiomba tikombo survive na tao. Ndi mbomba kwira chiari economy ya change na bioto change ni budget na akiri wonchamba do you think achiari ibo bedere to bare ko mokanene ka mituo ya anabao baadhi campus kodoka do you think so nakomea bana faminas intokea mbere komea muchari no ndikiretie ama campus student nanga kwiro kweri tawo muchari oro ndikiretie mwana akwa kwira na buti fanya kitu kampasi bakumie yura na tuge we na mwana mware akoringire thimo kwera na boti okire ro ni na boti akire mwana mware ati thimu jengo faminasi nde chukuru ni ndi yakoroga nkegwa nkunyereka nkona nda iringirete no to magiro magana mairo karutha budget ya kiumia kimwe with 200 ukagura nyanye mwe no atura akinyanya ende kino ndokona tokuga wa mochiari gwaringeru mwana kwira na boti tafadhali fanya kitu regardless of that no konera we na mwana chukura kina agurirwe batura na yana na agurirwe akarutha hata na boti ekora ta mochiari au skiki chenya na kwambia ende kino ndokwa nkiuga wanelo bwera to watagara wana faminas demwe ko mochiari uga ero bueno memenyere boga ngakurira nyombe ro bia thongero kirie fi it well good lakini no ene toka tuna fund mbega okaya ko at least mucha murtona kona nusu ya school fee ki these funds no kona kongera nuchuira karo katigare kanucho the shopping it's very good kiono ndo kwa nkiuga let have a change in our leadership and let try to love money for comrades no ndo nini eno ekamboost achiali na ekamboost ya rutwa rira mwana akaona mbasari tuga yangirie 10 mochiali na raitha anari endie kayau nokomia mwana akaira mami amia wende kayau akunda rumiro mbia ino cheke ya magia kya rutwa kya tuksa na okiumia tuthie terubuno ethongire kogu fiele gutigara no angiria lafiri gatigara noa
ndoveka shopping kidogo na nkale ya nyomba koguo ndegura ari gwenderia mburi mami etera tone kanwe gachia ine gateria kinyaka kau kangi kale gunyuma bwe maybe kiri atongoria bara batulethete kagitani aka maybe the political leaders bara batulethete baba bari kuthaino gomba kwigwa maybe ukiberaga atakire mantu makwena comrades na bora bomba ko baetethagiria muno gutigira mathina mama arito makwa makithira ni obura bomba kwira atongoria bara twathurire ntitio twathurire iba watane njara batie kurekea comrades institution imwe tuge UCDF na nino inge bashughulikira comrades bonka ta women rep na babange iba ugame panto amwe takia meki atuksa kiwiro yatuksa women rep akarugama na bakawatana hamwe na tuwe governor na MP migithia mbia ino chomba witia na ntoro mbigwa atwa any point county itethete comrades kuma nionda amberie kuvikiria chiacha ntoro mbonara county igutethera comrades mbomba kwira governor wetu Muthomi Njuki na rugame na comrades alitibo tetesega nanja youth ibo majority itio majority na ganja na rugame na tigo twita youths na tetherie comrades na jinya tuksa na tu support na ikire county ni tuksa ina account na mekire na tu fundre yobote arito baingi na women repeto wana woncho tetheria ikira kwa tuksa fund tuksa kenda ni yomba guteria arito baingi Bwega sana Nchemba. Thank you. Muridhiri wa Meru TV tuthiete na mbere kwatukera nageria imwe kwa imwe aga na ageni betu ndi na Salim Eliud na Kinya Nicholas twina bwaga tuthiete na mbere kwatukera gire muno mantu mama ethetwe makirumira anene mbembithi kagita karabathi na arama chukuru campuses na okwegwo maimu mathina maraba kwina mbere kwa baikurukagira no wena mwari waku awetega ntu na arawona wakira karika na families ba mweno ntu wale merabe na kio na wamenye tioto tinenkanagira mana matheri tukamunenkea na ya tubolire ngwe gatu inambe kwa tukera nagiria na gukurukia namba yetu ya thimu 0720 8844 kainambe kwa ugitwiraga maybe we mulitoka kwa we comrade na ntureithete thaino kinya gono we ugishiaga nati mathina mauma ba muthia nambe kwa gwikurukagira kagita kabwe na chukuru na ikengo kinya aciari baba benu bakainambe kwigwa bakegagwa mantu mara bokurukira kagitani kara bwenderete na mathomo menu buri na mashukuru Nchemba tuchokere mantu makoneni na utongole bado bobobo wa tuksa utongole bobo kana urombi kura bobo bwithaga bukiro bikaga tinako maybe bo thia kuromba kwa ntu ware mera kwina arabu thia kina butintika bomba kuthiuruka tuye tende uromba chairman chairperson ya rombaga tuge Tharaka yonde kadi ya kuliunga mashukuru mamonde kana kabwe wabwena muchemani maybe bantu amwe wakuromba kura kana taburudharudha rombi kurobo bware diaga tani gongrombe kya Malimante ward mfai kumechwa kudhiuruka kira kona ya Malimante ward ita MCA tu ukadhiuruka Malimante ward yonde aliana complaint badhikelie ewa wena time manya kia muhimu antabibo bena kura na ibo okwenda kuthibotethania nabo ofai kubadhikelia idea chiao tembea kila mahali dhikelia bora complaint bakwa ko wakugani okumanda thungire ntoro mbalokitura ni thing de for dia ntoro mbalokitura ni thing anto baba ibondo fai ko ndilu na thizi ni chiao kenda o make sure at least wena idea ya kinyawe na comrade bagana in your ward okavelent that number kwana kugelia ko balability velise nonto tebu wawe na wa tuge wandi akuye na comrade ngiri 5 waloketero ngiri 10 utawasaidia bwega na ibi yoye yegetumie kinene muno kuigwo kenda kuromba giteke by the way gitumia kwa kia kinene bona families yako na kuromba giteke ndene interest na gutedia mwana wa Tharaka rekano wa Tharaka nidi na lekana ende no Malimante ward not that
ntimbulo tetopi na all that type of family so imbie challenges irabo kurukira na ugachoba mecha matharaka tia tharaka iri mbere gukona ndemwe some part of tharaka mburetikanaga ukiona muchiari expected guketha kenda tethia mwana lakini ndirio kona mwana tora kwa muchiari urata kwibumba either aguperwa that nini basally it's very painful lakini toka make sure manya itofai kuria le after these our able leaders kina Kithure Kindiki kina Nkudia Tharaka yani those big people from Tharaka who are in politics banjinji itofai kuria after them ibao bange to expect kana bauma Tharaka negakua non tukugwa no we I cannot make it lakini wantetherie mwana gunge aka make na agakinyago kono tunkweni ekani I will live in face ndathungi that nini of which I know I will do it through complaint no amba mwe kinyanga face kinyanga vana twina kiama twina the kama ni ile cabinet taingia uria mwira mwana Mutharaka ata bai tuturiria maru mwana Mutharaka muchobyo timo kompiana mwana waku wachuka oyona kwanda marigo mwana Mutharaka rira ina mwere maginyo imajire na ndoroko ande ndengo ni chikuru maginyo woro gwithira kirigo geto atoike ginyo so ikeno ntokwa nkiuga itofeikwa tu ni interest ya mwana Mutharaka at least wana noe aikurie athome menya mtu athoma gwatabaro graduate like yoyo uyu akaiturira mame lakini uyu mala atiarotha kigelio mara sijui kwa kondi fa semester mtu na luza malala endi kyogi ntunkwenda turwa at least where I come from Malimant wand kabaki nyato karotha garambe if we won't get fund from the government tutafanya rambe tubaitende baye muchigwa ba mwana tubachangire fi tie mana mwana bia karakithina tuina atongoria bari ononto bwetu then if not so family acha tungane comrade acha tungane kino tukona kinya we contribute facility comrade na WhatsApp group ana kwa kalibu kumisa exam tungane pamoja tatuchangia huyo mwanafunzi afanye exam bwega sana chamba thank you nkuwa wena nkoro ya utongoria no me utongoria bwewa bure bwina mto yani utongoria ti gocho utongoria wa ununtu utongoria bure utongoria bwewa we kegwa ukatikiri mtu kegwa wa ina utongoria uyu kirego nchamba kwina antubethe twe bakirutha bakiumagaruka maisha ni mama campus na bewa bakiona ngugi na maybe bethe to bakiriganagirwa imaisha mama campus antutaba maybe womba kwewa kibera ati bwega bagachokagia njara kiri comrades kana maybe antobe wona uteri bwa mbere mo buri chukuru kana kagita kala maybe uga tubu kalika thina kuona thina na maybe no kumenya kwina nchamba irale umbere yenu na rekire no ni wira ibetha by chip in kagita kala kwenda uteri bwa mbere mbambire kuga data nyugo nda graduate nda graduate mwero mugwanja na ndiaga oguno angutera comrades na ndinja nditetera comrades na imbuge mbere asante mono ke antu barabendre toteria comrades bakumanja bako graduate no tubaije comrades kumaba umire na abo abatesekete bali ara na kwire kuba hook up ndinara Mombasa indaira ya kwalia na wano bachore bakwa barato ali na bona bato arunga na bosi acha kaita kakarali gachiacha adimbumba ndena igana nontu out of ni mbombite ana mugwanje botete kuthi kwina kijana ungia kurugama wani wana kurugama tuksa bairugama na uyu erugama chairman na itawo Dennis Mwaki wena na lele mbahati ya kuruka KCA president oyu nwena ile totethia wono ya alitobangi ara KCA university bomba kuibangia ile bichi actually ndathire muchemane wake on Saturday on Sunday ndai muchemani oni wake na Paulidi abaira comrades ora aomba kuwena bichini mono naombe kumbera bombe kumutethia uyu kumanisha nja kuri antu baina nkoro ya utethia comrades pau after badi ya kuma e comrades au ibomba kuga we comrades o mananja gere connect comrades babangi kuna wira meokira wena wira we wenka utiomba kuma wenka ntaura ni bomba nonto wala au connect wira ni
ni winyon ka chumburan tunantura kila connect youth zako na wera youth connect mtu na wera etimanisha kwa wera pana kurani buinde tantura katukuli mwongo wetu wa Tharaka tuli amwe Iboyega sana, thank you very much. Na utakinyabo waku nchamba na mtukwa kaulimbe ngu inambele kukirutaga ndari giri ndiyo na andrika ni mirongo ina nemwe shiriki na ukuluka nyuma ya dha chiri chiongo achia ugoro tuitegire tumagaruke anini ndarika iganona tuchokere kairi kengo tuinambele kwa tukithirikagiria rwaliro wetu rwantu wedi nambele kwa rania nati urukia namba yetu ya dhimuri 0720888444 wedi nambele kwa iwa maybe ugishaga nati madhina mara maybe comrades bakurukagira na kinyoka kwa iwa we comrades tubolore ngenda kwa iwa ukira tongoria benu baleaga emunde mono bakumanara nterechia Tharaka tuina boke nda kubauli kiuri kiondekera balea bakainambele kwa bayo shokagiria inyuma ya ndrekite kuraya nyoka wedere bambitagani Faminas Wakimathi uko ni kwa Meru TV. We kuregana na kugurwa Kenya watumire itura ryawe ryagia utongeria bakuinyiria ntu ukombo na we gutewa mwitune ni tibo wa itura riu na gucoka kairi kwa mwari uzu ni kugukagarura mantu riri ni tinda na rugono rwa mino ruria rukwambiria kuonanwa tariki 16 cia Disemba aria Alliance Francaise Nairobi kwambiria thaa 11 mwanka 3 cia ugoro gutonya ni 2,500 ake 1,000 kiri aritwa na 2,500 kiri VIP. Kwa Nula Electricals noona into vya stima vya mithemba yonthe low voltage, medium voltage, high voltage, extra high voltage vya mung'anaji wa stima jwa single phase kana 3 phase noona generator cia single phase kana 3 phase motor cia single phase kana 3 phase cables cia class kia gorota East African cables, Coast cables, ASL cables na inge inyingi no kuonekia pipes ta metro pipes, circular boxes, couplers na inge inyingi mataa ya kirasi kia gorota LED downlighters full and half moon na inge inyingi kodrongi asa switch enjera imwe switch enjera ijere intermediate switch na inge inyingi no kuonekia pumps cia roje mashini cia gukama fridge batteries mashini cia kuura nguo mariko cia kuruga dispenser na intopinge bionthe bira bitumaira stima aja neo kwa Nula Electricals na hivyo kukaribishwa bwinde. Tuko na vitu original za bei nafuu kwa kila customer. Kwa Nula Electricals turiaja nonto bwaku. All I do is win. I wake up, I win. I close my eyes and I win. We got a emergency, girlfriend. Keep up with me, come on, let's all keep winning till the world stops spinning. Independent women, come on, now let's get it. I'ma keep winning till the world stops. Wow, you look great. Did you just come from the salon? Darling Abuja, braids that stay salon fresh no matter what. Iboyega sana, thank you very much. Na utakinyabo waku nchamba na mtukwa kaulimbe ngu inambele kuyugwa tukiara na giria na tuina boke nda kubauli kiuri kiondekera balea bakainambele kwa bayo shokagiria inyuma ya ndrekite kuraya nyoka wedere bambitagani Faminas Wakimathi uko ni kwa Meru TV.
Eni bwega muretheria tugucokera kairi na gatuina mbere kwa tukithirikagiria rwari rwetu rwa utugo bwa imundi na nkuona antu no bakwina mbere kwa baitwaragiria rutero rwa SMS line yetu na ibwega nuntu bogo mbere tutina mbere kwa tukithirikagiria kwina nchamba okuone uchwa gitiki kia chairman wa TUCSA. Maybe no we ugitwiraga chairman ino tethagia na bina maybe muchore wenu wandeni sana we gwitwira potential yake ni iriku aomba kuruthira conference ya tana ikino ntu kinyawe agochwa gitigiki bana Faminas kambuge winchamba witwa Dennis Mwaki urawe mbi nditani ugu ikiongozi anageretie nya kurinkorwera na giti kingi na RKCA ya president na ikigerio chinda na najire kairia ga TUCSA tona kana tugatethia nini ino ya TUCSA. On Sunday inda akorokia imbugi ndite muchemanyo nyanto bainge mono baba TUCSA ntibambita abakambira tancho tumenye bwa tukurutha kana uigwe kana alitawe bagwitigana ni chakwa nko kinya nini nonto inda conference na ndioko na imbuge inda yithina na bwa conference bakara bakiugaga bwa ndagirwa kya conference ndagirwa uga conference akabarutira ka review constitution ira yo itumika tha ino ta constitution inu yugaga mtu abati serve a period of 3 years iko manisha we for the year ukarugama ukasabu nyota conference nja wena ugire aita conference akare stam limit ino utike we sabu either miaka ire kana mwaka umwe kindu bwagomba we for the year tamu yaku yathira agacokia review nini ino ya constitution kaire uwe wa we for the year na nia tia kudike chukuru ka nini karagu wa by election itukaruta by election arangi ndo ni akiuga aka support talents na kurobi mbia mwanga ututigwa twe na nini lakini ndairo haina india ya kurugura nini ya TUCSA kuna TUCSA football clubs, football swimming club, TUCSA netball clubs yani tunache talent na njira mianya wa uendete music kuna TUCSA music club wa kuendete swimming TUCSA swimming club TUCSA football clubs na ibu tukomba kuna cha talent cha Tharaka tukarita muno na iko wako na talent Tharaka mbige muno anto no abaugie anto no abarode mbingi Tharaka lakini gutiga kuna mtu augie talent ino ende we araugie na ite gukire TUCSA na TUCSA yambire ko ina ewe takairi iriuge kumania ra yari kuma mbere kwega gita TUCSA ya ita wa TUCSA ino TUCSA iba mediririe lakini we araugie na ite ko revive TUCSA through sports onu into biuka giara karaka ende we ena manifesto kario na gono tunukumumenye muchore wa kunuko nataka ena potential no ya kijana niyo bombo bakuga aina potential nonto na gutethia conference nyatha ino wetha ino uwa ukomba kumuricha utona we conference metha ino no muthure ya uongozi ni kogutu tumba kuga ati kiongozi no muthure kezi president na natethia mundu tie mundu akaisi ino bakukorana we mutharaka ukiara ya kitharaka na we mutongoria kumba gutethia conference bangi bwega thank you chamba na muno nkuru tukaragiya nonto ndona rutero rungi tukirwa tha chetu chikuthikira muno kiri mantuma vijana ikanya kare ko biota ambe umbethe bwethire tubukerwa kiri utongoria burabura ukagitania kana kiri ma utongoria bukona tabu babwitiwa nyuma kana bona takabure utongoria bona tabu sishawa kiri ko make decision chia maybe county kudina mbere maybe constituency bona tabu dia na mbere kwa boke ni ntawa on board kire ko make decision ino bona Faminas tigo tanta youth aratu tumagira mono in politics igo checking ground ya politicians kurara kwangu tu tweka bodio kuringa siasa tu but after elections they usually send us but tibonde some na ikono tukwa tukiuga kule ka India tijibo bajire nako na inko request na abo mie nako bachoki that vijana ndiye viongozi wa kesho mkolegana na Mantauni bwana Faminas viongozi acha wakuwe ni viongozi vijana acha wakuwe ni viongozi wa sasa hivi mboni kuwe kesho mboni sikuwe ni saa hii we as youth we want to be leaders by now
Utikutuga vijana ni ndio viongozi wa kesho, lakini wana kesho yenu haitafika. That's why you are seeing kesho itakinyaga. Kesho itakinyaga. Ndicho ntukuona even in the ballot. We are going to come up with the Evo youth. So what to expect in ground? Okay. 2027 tunakuja ground. Ntiroga ni nkoroga. Of course ni ntiroga ma. Lakini we must come up with a strategy ya make sure wana youth bare no komya youth yake tendi bwana family wana comrade akamonet le management akwena kanja yani nuje bwana itoka yana kwa pempe na atakunkirira lakini mtu achialiro edera ken driver ga atapata kalinja agechoka agepewa tongo atapata thank you kwina mantumete toma kina mbere na account ya Tharaka-Nithi muno Tharaka-Nithi tutakaye na account ya Tharaka-Nithi tuge itharaka mantu makonene na Kibuka dam kwithire tukirwa kwina antu bakabomba kuthiyangwa and so other things chede tukina mbere Kibuka kithiyangwa na mantu mangitama biuta bwe vijana ugebwe ni buriko fanwa zibwa kanon to bakure kiuria iku kiai wa affect muno Tharaka-Nithi otabro kuona Meru ni governor obako akurutha na ara Tharaka-Nithi ne tituri affect muno ni ya Kibuka na bombo mbakwira anto Tharaka-Nithi itotige kumbruku siacha arafu to ya kumbruku maendeleo namo kagita ka Kibuka ne ita gututegetio to ina Tharaka-Nithi ibwene Tharaka-Nithi tatu ise married na ara gututie ruye arafu tukwira turete ruye arafu ende kwina some political brokers bakai mbaba kumira bakambia kuganga totianga nontwire bweto nga nombi ontwire bweto na itutwire ta iyo medani ibareka eneti tio tuta use na tio batuthikire kagitaka nonti tuthomete tuye manto ama eri na tio batuthikire ideas cia batutumia cukuru kugira gatwe tubarete twathomire bakwe bathomie construction engineering bakandikwa gwirara kwe bange bandikirwa bathomie indo mwanya myanya bakaya bandikwa gwirara koguo anti batie ko bro nini maendeleo wabambruka cia chapo ibo kambu antu baba kuregana na Kibuka ya kwa Tharaka-Nithi i political broker tu baba banyemerete ku broker siacha kwa hivyo bukona ne bateri kwewe gya kawa na maybe mu lakini kulingana baba ile tubakiwa baruga damu eno kinya ya kwega atethi antu bana itinara is it true ntiwetia kana mantu amunoma nontu kuringana na bwai ikwirwa twerwe ndamu yite gutethia akari Tharaka-Nithi na ndamu enu ara yite kinya kumara ikwirwa gatirwa ndamu enu gatutethia turi antu Tharaka-Nithi tutie kwenera. Thank you ibwega sana murethere wa Meru TV nontu bakwigwa ogwatanirete amuna ati nkona kwina antu kathoma bele tubaitwaragiria rutero rwa SMS ni chetu na kinya WhatsApp na ibwega sana nontu bogu lakini ndegigwikirwa tha itietagira mugambi ukuga ati tha chetu rutero arongende ona tukirwa tubati kwirwa tukithikagira maybe ndarika imwe tukirekeria migambo ya muthia na maybe ka kwina antu batwirite thanino uringienda kubera kana kubakeria no wewe wina kanya gukandarika temogu ukegwa ukirutha ubuntu ogunchamba mbere bro kurekeria nonto au baitetagira mugambi nkaera kariba Tharaka ibwega njoke mbere akari my fellow comrades asanti na nakuja ground tueteleni all those who are commenting thank you we love you so much we are coming thank you won't ke motukereke nionkaera akariba Tharaka na Tharaka-Nithi at lunch ibwega ni nonto botuthikeria na ibwega nonto botrusting youths lakini nchoke mbere atongoria beto barabara turewe na youths na anasiacha kaita kampeni cheria ni youth wa baba rutana bagwira bwendelea kubapawira na bora ya kubapawira mu 2027 ni ntibo ya tukatemba rotini na tugachina na every tuta youths 2027 turiku ibwega muno bwega sana kinyibio nchamba nonto bakona kanya twakarande twarabye nabi at least kinya youth baba ngiba utrailete bakwegwa by represented na kinya go muraithĩria wa Meru TV tucokere nkatho nontu bakwatane ati kumaria tuwe tukiambagia na kagitaneka na ibwega tukainambe kwa kinya tukipeaga mbembe kanya kaingobo na neri kinyabo woti bwago na utongoria bwago gatucemanie kirindeto cia thaithatu ngacokera kumeithia mara methire tumakithina mbere nyuka withire bambitaga ni Faminas wa Kimathi turiukari na Mr. Eliud na kinya Nicholas ya botoka ina bokire mubango batu kwaragira mantu makoneni na mbembili mebi kora yengo shokera
na ndeto cia Meru TV ugoro.